asase na say gold wonum de no mu nkotu no mu ntwa koko ni enya anto enya ntia omu ntwengu cause aban bi aba wa say ekuafo de obesisi omo enta de na that 2014 na ne bo ni so na wan ntwengu omu ntwengu omo na doy enye omo na bedo ma omo yo mpo omo aso no mo fanye for me ni de so man fa bi anka wo de omu ntwengu na mo fanye galamse because enti se wo de ebi a aban ba ko wabufu okotwagu a ebi a na the next government no beba no obeton more than what you expect. Oh, that be media me media sen come twa to go anka dia mpese o media say bia te banchi bia na odi adua ana say menkan bia na bayre ba nya say odi galamse omo ye bi fufuro koko no omo ntua ka so omo jisa na omo kana kufa do brands no omo jisa omo maska na be ye dia omo ntua at least anya ye kura omo 5000 nke no ma ka so ma try best but just 180 Ghana mo de toso how musisi nkrofo nze ho bufo no nkrofo de yesa nze me de me ne omo twegu ne yadwe but mpanifo nso ye de ye adafo mo bi akwa ba shuru fa ba the party se ka me say wa prayer to force na finance minister ebe ready budget na wode eye koko ntumu ebe to odwa no ekuafo ibu anjoso nam so amankofo bebre na ebe kan sem ede fa ho say sika NDC amanyoko no ene rato forcing ede etu koko so no ka me ese esua ene de ene abetodwa ese koko ekuafo emunu ye omatiko apaya ache say omukoko omudua ye no mutwa ni nyina agu ese sika na ye rato forcing ede mo omo no esua ye pant no mutwa agu na omo de asase no akoye galamse no ene Adepa TV yate agu abonten so aye bisa wo manfo se so ekuafo na muntu a wo mutu erefa koko so omutwa omukoko agu na omo de aye galamse no so eye se omutu sa anomo na kame hu ne nje wo manfo adwentre enfa sa asemi se yo bidi dia pnam osua amofa so is a good initiative so mutu sa anamo yo me da asemi na ba me chia Ghana fo na am se wasem na obisa no iya na mo man eyemienu I to say penny woni akola ekwefuom na waka kire ni say yedurudua kese na so a mesua no ahome na woni ni durudua na so no watwem akola no obedwin ne wawero ntim say ada na papa ka kire me say me durudua na so ba me yaso ne edu no we me ntwem that means say wabope bia tuni tirim nti say we ya ban na we ya campaign na we she bo say ekufu ado teso no ezan go tue krafo no be 6000 nti wo ba because of that nti mutumi kan ama tue krafo ni tirim say omu sisi Ghana aban no sisi Ghana for nti sa na etie dia omu to mendis na ndisi ba ombe increase friends saying price no ko price no but mobile no dia mu kan na amasa afa kwa foforo so de kwafo no eni nti no sabi obi be ye bibi na free na se enye se kwafo no be tweko ogu but Ghana for pen for mu ye sisi for Ghana for pen for mu ye sisi for pa mu hwe ni ye na esa e de how bro man no because why would you say we be for kwafo bi so no wagi obi sika fini but na for kwafo bi no wagi kan no me kan ya say on lol fair dollar then you say at long last na ma san de price foforo akoto your friends saying fuel so ni na no enye nti some person mo ye o man na ye ya omu mpenifo no mo nka nokure na nkola na edi echi nso ensua nokure because mpenifo ne de ntro na agi power omu gi power ni wi a na omu ya de foforo ena ma nipa buefu omu twogogwe ha possible zanka obi edue no koko e ma na nyini na echi ni buefu so okotwegu no da kwa ye galamse which is dia wo kan no wada no what has here nti yesere mpenifo ne so omu ye no ma ye no man ye because o man na etim no eye yi a e kan obi a esen so ahwe ne ma esisi ehun sunsanso na ede nyoma bone ebe wiase nti mpenifo ne ntenase na omu ntwi no mfanya misuro ene akoma pa emu o man no man ni nhirambla so because de omu ye na ede no mi na ba nkwala no so mpenifo esuban na omu de na ede ene na mo na omu tu no nyoma omu ye no kukuam no ehun sunsanso na o man no enzaka no ti mesre se mpenifo ne ye nyoma eye nyoma efata nyoma ese na emu nhire na emu adodo de no Ghana fo nya bi hwe se obi be wie school na obi gya kwa ho ton ade it is not fair Shokodi Burkina Faso papa no sorry gina ma o man no so o man nsan bebrabem nti ye hio the leader obe sorry obe gina ho a o man no obe ye nyoma obi a te wa ne beje what dey say because nyoma mo ye Ghana had and this MPP o mo no mo dey say o man o mo say o man no obi aba na obe ye ne de obi aba na obe ye ne de which is bad I say any policy for the country say school down about 20 years to a region where 20 years to 10 years to ajana one kufa do Dubai aban we ba ye hu hwi lolo kwan ya ase ina aban we ba ye hu hwi which is and then omo ye o man I say omo de tetene yazi ya wadi be fa na ente na omo di ho agro what you say but enye nti mpanifo no
ɔmo nhwɛ yie na nkwala no ɛmbɔ mpaipa ne mfa akoma panta ɔmo akyi na ɔman ne yie de ɔmo yɛ na ɔmo boa yɛ nti yɛ esisie promise ɔmo de ma nkrɔfo na ɔmo abusu no ɛno ho abufo no mo de twa kokoo no nti ɔmo yɛ bi foforo kokoo no ɔmo ntua ka so ɔmo gye sɛ na ɔmo kana kufa do brɛ no ɔmo gye sɛ ɔmo ma sika na ɛbɛyɛ yie de ɔmo ntua at least anya ye kura mo 5000 nke no ma ka so ma try best but just 180 Ghana mo de to so how musisi nkrofo nje ho bufo no nkrofo de yesa nti me de me ne omo twegu ne yadwe but mpanifo nso ye de ye koko akuafo no se mo bi twa koko na gudi e me giri se enye because da na ntom no ma ye no na de wo ho ne no na mo manage na eboa na se omo eto omo ma aban ma ka tuem na se wato mo na se ketuwa bi se na enye se na mo expecting na alenti na okotwagu because e wo ho da se wantom kra no na muyusu enti alenti na wato kakra wo de abufu ekotwa so agu the fi send e emwa da be se okwagu de na so bi ani so me kwa ma dwen de enye nje ameka sa ne se odua pade o ka se otwa ko akoye galamisa atama galamisa mfa so bi ani so nti de ma dwen de enye so de ona edina de de be kan o ka hwe enye yi na sa ne te Koko Akuafo they are all feeling disappointed because of promise NDC for no promising before elections. Promise you almost 6,000 something. Into Maba, that's an increment about worldwide. That's a move more 3,200 now. I'm feeling disappointed, but I know yes, I know too be coach Okoko because Galamsey, he didn't too much. Chemicals na ko so no me kuku ye ma me for ne ye ma years to come no obi abeya yare it is killing us. Right decision so no. Koko nde right so we chucha koko na de koye Galamsey. No. Koko nde but I'm feeling disappointed because of promise at force President Mahama Demo any increment in Abano and I'm feeling disappointed but yes so me chucha koko le no na ye na omo dey share up to date and yes so me chucha valuable resource enti no matter ni ababia no se wu chakoko egudia na say one hour say without what is it so much okay by increments now era to forcing any NDC are buying at the moment what to say is a way because I'm over sure almost share or more what to say I scan it so more than come one what share the area say what share this one and come say area will be a better place now sometimes you know say you beat me ashebo share you beat me ashebo bobby na because of number 1 or 2 being to know yentimi anna bosh na ye share enti no ye de ba aban mu say na me fan say omo try some be nyama yi before say omo sector na omo ntimi mpia sika nyina mo abra other sectors nso ho a ye o hwe Akuafo say no omo kwan accessibility to these farms et say what you say into no yan fan say the increment no say na kan ye di na egu koko so amamo e kwan na mo de be kono so e uto wi asa obetwe anko sa na tie into no aban so mi ko sa aban so ye de be boy nyina 128 you know 128 cities almost musa oh for now this year no there is nothing they can do anamebo aban akan ni budget wa money details near woman no until me feel say almost musa for now ebeboa because almost me nto nchine what you say yes omo money call off at least kakra na ma bekam so mo chom koko na gude da ne o eno de sabe mamento sabe nansa na enim because koko na nya aban dia wo individual na dia nti wo che egu na ayesa wo waka na yesa ya tufu omo prices mu untimi ntofu na park car no but unko se car na wonto car no so what must I don't know the figures, the increment. The increment is 128 cities. Me somewhere I agree with the farmers because if you go to a nearby country like Cote d'Ivoire, they give higher prices for their cocoa producers. That's why most of the
the farmers, the cocoa producers in Ghana, they would love to smuggle it to Cote d'Ivoire and sell it. So it's better we give them the price that is worth it. If not equivalent to the Cote d'Ivoire's own, at least it should be a bit close to it so that they won't smuggle it to Cote d'Ivoire. Because Ghana, at first, Ghana was the highest producer of cocoa. Now we are the second highest. So that should tell you that there's something wrong. You get it? So if they are giving us fair price, why wouldn't they sell it to us? You get it? So that's all I can say. Chano Muchagun also you are in support with. Chano Muchagun the Kasakeke or the Andre no say they want to win Chengu because like videos are trending so Muchagun. But they should talk to them, say cocoa board in paying for, they should talk to them and do something about it. So because to me any other way for Kasa Omo etiti omunyama, so yeah, why is it that they can't talk to them? Because cocoa no, it's one of our largest resources, so they should at least talk to them and know how to go by it. Maybe only say entosmu because say you be an about me about cocoa. Me say 2014 near to cocoa I say 605 cedi or so. And that 2014 and nobody so no one dream. So that time no na enema nkwe from 2014 up to now no enkwe almost akwe nimu but enkwe nimu biasa and answer no be better cocoa we better bribium no the 100 and something cedis out to not just say enye easy say what you say so mumbisa omo frɛ aban no no mumbisa ebia what cocoa mu say na yanti asese watu mu say nti kire mu kire ne nti watu mu saa ansa no mo action bia omo take na say wo sori ase ye twegu ye kotwa cocoa na gu a make sense wo twegu a aban ne sam fasa scanner mran sam emehwe obotomo say wo twegu nti na me hu ne say wo ho na mo mu bi say aban ne bibi fa ho a ene mo beboa nti cocoa mo twegu ne de ento asom because omo ha ne say omo hye omo bo say omo ba omo de omo be the be back ho bebre kra nti na why disappointed nti no mu twegu nti ma mbi say wo say o de be ka ho bebre ti say o de cocoa ni bi ka ho bebre na o de cocoa ska ni bi ka ho bebre na oman ni mu ye den a eno no mo pe esen say nia ska no we cocoa ska no be kofom na oman ni mu aye mre na mienu na ina ko omo pe mi hu ni say e bia so agro bia so wo echi a hu ni say agro ni de mu omle but wo komu an hu ni say enti oba e na obehu ni say no ade na ye ni say na bebo ye ni say na bebo ano say kuska na o de be ma mo no reduce no say na be ya obetumi diska no sasan bo oman no ho bra foforo so what ya say enti say o diska ni na ma akuafo no na say ko ba na say oman no mu ba de den a enyeyi because nye akuafo nko na ekuro oman no o mu say akuafo na ekuro oman no kese but nye omo no mu kuro oman no nyina so what ya say akuafo no do na say omo okuro mu na ndi a me ye sure say do na wado no na chi say wado do hunu enti say o diska ni na ma mo na oman no mu ye den a omo akasa kuro na so mbesa ka say aban no wa mbon ho modern ti me hu no say o chem na oman akuafo no kakra na o de kakra so abo oman no ho bra eno no beboa ti e bisa say akuafo na omutwa cocoa na ego is a good initiative so omutwa cocoa because of increment anko yi anfa mo ana na the candidate omusa the woman say o say galamsey no you be for time the wanagram omum grass asiase ene yo alobia ene yo wan legine o pepe ada why bi da na ene na bi da me ya na grand see galamsey ne cocoa no den na ewe galamsey ne de e prempre ya eboa ena galamsey no so ba na ma youth no krono ne ne ma bi o a aboa ama krono ne ne ma bi afiri system no because Ghana ne o no you bo we school bet onya be adwuma nye ye postu nka na amana be bia to ase onko ye adwuma ba galamsey na anya bi obekọ be nya bi di anya bi ama ofie edna bi adi ti se ye mpan voice on be so mu galamsey na omum ye hu se omum ye adwuma bi a youth galamsey ne de omo agu by the say no koko akuafo no say
Omu twa omu koko na gu. No mo de galamsey. No ne ebisa say yes omu twa koko ni gu ana. South Africa say gold ni o. Yi no koko ni o. Enye galamsey. Ana mo ye. Ekro na hwe de aye. Omu twa ngu. Because ye pay for that year say gold no kya for no ye hu am tun faso. Obetma do koko be 10 years. No who physical and pure name kwa no nya bida. Oso ekua o man. Obi to office o. Oni kwa edua koko. No ne ye chanika 6 million 10 million a month. Ani e twa koko ni gunu anya say office wan kwata nko koko adwa na ne ya de galam say babu akua no. Babu amanfo no. Twa gu no mo de galamsey be. Yepe. Ye kura be makro no so ati. Ye makro no so ati. Because maybe any o mani. Nti abra be pa na be dua kokwa 10 years, 15 years e be nya bi edibedi. Ana say omba say omu ntwa kokko ni ngu a. Enne omu me adwuma afro. Youth e be nya ye. So, ana fa bi ade emben for nka do I have funny travel kun ana galam se robi on ti ase se me ba no amoa me ba wasa so no anto ama me mitimi pa me pe me travel kun so se me ba wasa so no anto ama me mitimi pa me pe travel kun but ye ba se ye pe wasa so na galam se na so o de me so bi travel ana ibi ka ma me Ghana ha no o mi yanka no kwalo Ghana do be kan go be so onye enye koko nkwa na etwa ye obi o man mu a ontwa koko mbo di aban forest galamsey ani se betwa koko agba de galamsey difference be e de ne since be twa koko na se be wi aban forest de galamsey gamen ko dia ne no e won se o street ne so ana galamsey ni de me ma ebida islam nya galamsey o mu tre no first one koko e bo Ghana Maybe. Ana say omuga say omotwa galamsey ma me no munya adwene. Ezan say otwa galamsey ma musi ese nsu ye twa koko ogu. Omo mo asase ani no. Omo mo say koko, omo say nsu. Bye. Men ga say obi atu amna tintintin akobe 4 post. Na o ka chen say galamsey enya na okosa ogu down work na ene me no nya adwene. Eno de wi ase kwe wan me no nya say kwa for no mutwa omu koko ni. Opine so say omu twa ngu. Se o me yanko down there omu twa amepe. Bye. Se mu twam. Se omu twam dia top ni dia ono mo twa koko na de. Engu. Ba mo kwam na ase dia ono ma yan jo mbi. Na se mu be didi asase na. Yes, and koko no. Se koko. Si ono ma na mu di ase. Ni na se koko no. E da achimota, e da overhead ya no say yaba o say be sasa yemi awo yes so ba no say yes so betu am na ko be 4.5 post na yan ka di akwa koju overhead wo ejani overhead na sia ko site na wo fu ba wo so bi e de e o dan we di do betu ko kwa bibia yeah na affect koko ni affect enye no shi elan say ye be ko be ye go post kutwa on po you go be 7 post amna na mu ede ewa so emu wa amna na eto e bia ebu ana ebebu nso a obi ono be amna ni ehun se ne a se ebu o ya so na ko so ebu okun amba ba mu ka so mu close down akosu top akosu pen for no awon mo so po omo mo di machine pen omo no mo koko kwa asia omo to amna be se omo legi a no ma we no mo ja no mo kata so ene no mo nya adu ene mo stop on the first koko no nso no so mo ja down wa koko mo chogu dia ka me kwa mepe dan se me dan me we ss me nya ene mi da ba mba pe wu ye am ko gam sa se ko nya fo ene mi da de be papa ya ene ne ya juma no be bo ame me mo sa sa ka se mo koko e bia 70 acres na ba top 2 grams a beto ama ene ni beto ama fresh dan say skawo ene so ma boys youth no won chire ene adwuma okọ a one day beto abe yi just one day na a unko bi se o meja idea
Almost top. Now you come na me dey wunya e. Ato era to force finance minister dey betu dwa say e koko akuafo. Omatumu 128 cities. Eno nam so me na dey. Koko akuafo so mu betwom koko agu. Na omo dey galamsey. Sa asem we ye pa say omutimi twa koko ni gu ana. Me pa cha dey me pese me kire madwun say. Ama omo ntwa koko ni ngu because nyame na ama asase. Na e dey koko no. Nti sika na odi ama omo no omo nso mu na omo mbọ mpa ngusu na nyame behira so ama na ya de papa ama omo ti madwen kire no Me da sepa nso me da debi enye se wo mutwa kokoni se galam se na muaye se yen no bai ho nsem kana ye de ene se kwadu me ton fruit bibia kwadu kenten 5 million 4 million 6 million enso enye galam se ni ade na nka no by na say your copy or permit my hoyede but nke bi wo but say galam say ni ama bibia in sukura last week me call Western region ko hwe esubontin na edida hono mu na data kure insunu anything poto mo de ye hwe ya enye yi nti galam say ni de amuaye and your money free 128 cities now omo de account omo so mu sa obe ni den wa boje kwanu obi esomu ma wa be ni say nkakra ebia next year ni so besin atomo ayeden ama wo mucho gudi say amwa o man koko wa ha usu ya che milobo den ti omucho gudi ani say na afedi entimi nto milokura then the amwa ye pekua furniture well me hu say adwuma wa sha ase aye na tete ebia for so many years now because of 228 cities in betwa okoko agudie enka ehunhia ana say enye e de tre say say enka ba no so decide say mentumu kura so anka ba ye dey but at least sekatu abia nsha enti me the message enka omunsom omo kuma mra from ebia me be duru no aban be decide so because of say akuafo ikura omo ho so ma bre na omo ampese bia say sika de ma omo esuanti no omo betu mama me nko amadwen tire de ankasa no sense say good decision say so mutwa dabi because galam say na omo de koko ni koye eno koye say ekunipa but yesam na bia akofia gu nipa bi so akuom enti enipa life kura so ebe yira enti ehunhia me da sepa efa ba bi de kameka na say galam say ni de nkenye but se bana kuaye na yadin ina yanyi wo village kuaye yadin pa ti se ba se koko sem no obadua bebla no so mfa so internet meka na say nkomma sika na nyina baby ana ejina na because kuaye ya bedua koko bebla ma ebeso ansana wate no afi ansana wate na afi a ebesa scan beba from na be omo be ko nramu obe do ase akosi so omo betwa na scan ba from there fa ba bi die enye efa ba bi die 128 ni na o kan say esha say omo de be ka ho omo fa nka ho mo no omo de aka ho na akuafo ne say esha nti no omo fa bi nka ho kuaye ya o omo fa bi nka ho koko no mutwa na edi say omutwa gua for me ne dey so omo fa bi nka ho de omo ntwa mu na omo fa nya galamse because say koko asase na say gold wonum de no omo nkotu no omo ntwa koko ni enya ntia ya no nti we da say sa decision no mo take ne de enye efa baby nso no meka se eye if is empanifo se boshe eye kadan bible kra se se wo hye nyankopon bonus we ani so a fenyam se wan dey wan hye enti enipa no na wo se wo ba de abandada na otwam no eto no eye sisie e na omusisi akuafo enti wo beto no more than de abandada no otwam no eto no enu nti na akuafo no so gina so de to abane ma wo enti se wo ba na se wo boshe na wo hyeye no wanye dey wani so dia efa ba bi no meka se
wadada na emom se sebe wo ba ekọ ejana egu na so a eno nkyere se twa ye pepa enti eno nti na 4 years bia no ye to aba enti se wo de ebi a aban ba ko abufuo kotwagu a ebi a na the next government no obeba no obeton more than what you expect enti ahu hia so obetwa na emom no wo de fa won seminar show stream 4 years after se nyame wadom na ban sesa anasa ban foforo ba na se wono so ehu se kuafo mo bre no de bubu foforo bebra sa bre de watwagu ntimi ngofa mani koko so timi teki be 4-5 years ansana etimi aso enti meka ye janom ne ye ofanom ne enuanom mo koko ne se in fact ene de ya na enso so mbetwagu ase ne de ka omunyai na garamse no a omde ma no koko no a ne ekoton ene de bo oman no ho bra enti se wutwa koko ne gu a ende wadi oman ne nya timetimi atu omfo kakra se ka omunya botre na omne aban no ensan sinkonwa bi no omon kasa ho se ebo a wo hye ye no ye besrew ebo hye de nye bo hye nyina na ba bia ba obetimi adidi o hye so na emom no kakra waka no wo se wutimi fulfill promise na yenso yenya anigye wadwuma ye no fise kumadwu ayi kuadwuma de enya de a edafo ye mekanise omunjwengu cause aban bia ba wa ense ekuafo de obesisi omo every say oba opposition na o ka se oba obe say di ama omo a oba onye aban bi te so obetu kokom didu baabi anu mo ga je ense oba omo kro no na prices o de ma omo na enye sa oba de bedu be say na afi oba ikrampo de ari tum krampo na ndu baabi a na je enye no kwa so no nti wadada omo nti no omo twetwa ngo ma na doy enye omo na bedo ma omo yo mpo omo aso no mo fa anye Zote ti ano. Ne diama omutwa koko na guni se won. Omo support won bibia. First nanka we ma fertilizer kakra. Ebi ammonia kakra na wo de ayede wo da support. Ba isi awu use won kwa we energy. Nti ahoden dodo se na obenya wo de betima bafo ni kase. Nti wo hwede ekono na mwa bia ma de a na we se wo twa tubu. What ase. Nti no wo fo aso omuntwa ntungu no mo fa asase ne ye galamsey. Oh, dabi me de me momu de senka mu twatugu a nkade am pese omde ye se bia se banchi bia na odi adua ana se menkan bia na bayre ba nye se odi ye garamsey dabi eno de memfo aso Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika bane adi awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne say won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and as $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the gina the customers wanti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what in here you sika e wa wallet no tie eni se ti say you su momo Ghana hayiru sa pepe se si tap send that na shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no